twibuka umunsi wanze kwira, twibuka ijoro ryanze gutana. Amakuru mavuga no mu Rwanda nuko azaba icyunamo kimwe mu cyumweru cy'icyunamo Minisitiri Dr Bizimana, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko mu cyumweru cy'icyunamo hazatangwa ikiganiro kimwe cyo kuwa 7 Mata 2025. Bitandukanye nuko hajyaga habaho ibiganiro mu midugudu muri iyo minsi 7. Yabigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 3 Mata 2025 kigaruka ku myiteguro y'igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi n'ibikorwa biteganyijwe. Yagize ati mu cyumweru cy'icyunamo nta bindi bikorwa bidasanzwe, hajyaga habaho ibiganiro byinshi hafi buri munsi, ariko ubu urebye twashyizemo ikiganiro kimwe gusa kizaba kuwa 7 Mata 2025 mu gitondo. Icyo ni ikiganiro cyuzuye ubutumwa burimo burahagije ku buryo abaturage nibagikurikira bazavanamo isomo ry'ubumenyi. Yashishikarije abaturage bose kwitabira iki kiganiro mu midugudu yabo kandi bakagiramo uruhare mu buryo bwo gutanga ibitekerezo ndetse bakanegera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakabakomeza kandi bigakorwa neza. Yagaragaje ko mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo kandi ibikorwa by'imyidagaduro bigomba guhagarara, ndetse yihaniza abantu bakunze gufungura utubari mu gitondo cyo kuwa 7 Mata 2025. Ati twagiye tubona rimwe na rimwe ibibazo by'abantu bafungura utubari mu gitondo cyo kuwa 7 Mata. Utubari ntabwo twemewe mu gitondo kuri iyi tariki ya 7 Mata kugeza igihe igikorwa kizaba kiri kubera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi kizaba kirangiye. Nyuma ya saa sita abantu bashobora gukora imirimo yabo yose. Yakomeje agaragaza ko ibikorwa byo kwishimisha bikorwa mu buryo bwa rusange bihagarikwa, birimo nk'imikino, ubukwe n'ibindi muri icyo gihe cy'iminsi 7. Yavuze ko imyitozo ngororamubiri yo yemewe gukorwa ku muntu ku giti cye. Yagaragaje kandi ko mu cyumweru cy'icyunamo harimo ibikorwa byo kuzashyingura imibiri yagiye iboneka, ariko bigakorwa ku matariki basanzwe babikoraho, aho abantu biciwe kugeza ku wa 3 Nyakanga. Minibumwe yibukije kandi ko imvugo n'ibikorwa biganisha ku cyaha cya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo bihanirwa. Ati bibujijwe igihe cyose kuko biri mu itegeko, ariko by'umwihariko mu gihe cyo kwibuka usanga hari igihe bizamuka. Bagomba kubyirinda bakumva ko kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda ari cyo cyerekezo niyo mahitamo y'u Rwanda. Imibare y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko kuva mu 2019 kugeza mu 2024 abantu 3179 bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya Jenoside. RIB yamya ko muri Mata aribwo ibyaha byiyongera ugereranyije n'andi mezi, kuko amadosiye 941 angana na 41.6% yose yakurikiranwe muri uku kwezi. Abagaragayeho ibi byaha biganje mu rubyiruko cyane, kuko abafite imyaka 14 kugeza kuri 16 bagize 16.4%, mu gihe abafite imyaka 31 kugeza kuri 40 ari 26.6%, abafite imyaka 41 kugeza kuri 50 bangana na 22%, naho abafite imyaka 50 kugeza kuri 60 bagera kuri 17.3%, abafite imyaka 30 kuzamura bo bagize 17.4%. Minisitiri Bizimana ati abafite
ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi, abakora n'ibindi bikorwa by'ingengabitekerezo ya jenoside bose bakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ikiza rero ni ukubireka mu bikorwa byo kwibuka, kandi ibintu bumwe yibukije abitegura ko mu gihe cyo gukoresha ibyapa bimanikwa ahantu biranga igikorwa cyo kwibuka bana bagomba kwibanda kuzitangiza ibidukikije kandi zigafatwa neza, ku buryo nyuma y'icyumweru cy'icyunamo zizamanurwa aho zari zaramanitswe. Yongeye kwibutsa kandi ko ibikorwa byo kwibuka bitagomba kurenza amasaha 3 aho bishoboka. Manishimwe Samuel, igihe.com. N'amakuru maravuga ku bitangazamakuru byinshi ariko mu buryo bw'imyidagaduro nuko Yamano ayoboye urutonde rw'abafite ibihangano byarebwe cyane kuri YouTube. Urubuga rwa YouTube rugaragaza ko abarebera umuziki ku butaka bw'u Rwanda umuhanzi barebye cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka Mutarama Werurwe ari Yamano ufite indirimbo zarebwe inshuro zirenga 692,000. Uyu muhanzi akurikiwe na Bruce Melody ufite ibihangano byarebwe n'abarenga 650,000. Ku mwanya wa gatatu hari Papi Kavuva Dorcas afite ibihangano byarebwe n'abarenga 447,000. Ni mu gihe ku mwanya wa kane hari Meddy nawe ufite indirimbo zarebwe n'abarenga 477,000. Naho ku mwanya wa gatanu hari Vestina na Dorcas bafite ibihangano byarebwe n'abarenga 470,000. Ku mwanya wa gatandatu haza Diamond Platnumz, akaza ari nawe munyamahanga wenyine uza mu 10 ba mbere bafite indirimbo zarebwe cyane mu Rwanda, zarebwe n'abarenga 458,000. The Ben aza ku mwanya wa karindwi n'ibihangano byarebwe n'abarenga 457,000, agakurikirwa na Juno Kizigenza ufite ibihangano byarebwe n'abarenga 416,000. Ku mwanya wa 9 haza Chris Easy ufite ibihangano byarebwe n'abarenga 444,000. Naho Chorale Ambassadors of Christ ikaze ku mwanya wa 10 n'abarebye ibihangano byayo barenga 441,000. Ku rundi ruhande indirimbo Shenge ya Juno Kizigenza niyo iza imbere ku zarebwe cyane kuko yarebwe n'abarenga 248,000, igakurikirwa na Ngo ya Yamano yarebwe n'abarenga 243,000. Ku mwanya wa gatatu haza indirimbo Ihema ya Dorcas na Vestina yarebwe n'abarenga 208,000. Ya kane ikaba Sambolala ya Chris Easy yarebwe n'abarenga 1,093,000. Naho Mami ya Loskana ikaza ku mwanya wa gatanu n'abayirebye barenga 1,177,000. Ku mwanya wa gatandatu haza True Love ya The Ben yarebwe n'abarenga 1,173,000. Hagakurikiraho Phenomen ya Ken Sore yarebwe n'abarenga 1,172,000. Mu gihe ku mwanya wa 8 haza Beauty on Fire ya Bruce Melody yarebwe n'abarenga 1,145,000. Ku mwanya wa 9 hari Sibyanjye ya Yamano yarebwe n'abarenga 1,130,000. Iya 10 ikaba Embembe ya Okama yarebwe n'abarenga 1,128,000. Twibukiranye ko iyi ari imibare y'abakunzi b'umuziki barebeye ibihangano by'abahanzi ku butaka bw'u Rwanda. Manishimwe Samuel, igihe.com.
n'amandi makuru maravuga ari Kongo nuko ibiganiro bya RDC na FCM 23 byaba bigiye gutangira vuba hangaha. Abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo mu ihuriro rya FCM 23 rigizwe n'umutwe wa politike n'igisirikare bashobora gutangira ibiganiro by'amahoro tariki ya 9 Mata 2025. Ibiro ntaramakuru Reuters byasobanuye ko abo mu mpande zombi babyemeye ko uwo munsi aribwo ibi biganiro bizatangira bigizwemo uruhare na leta ya Katari yaganirije impande zombi. Umunyamuryango FCM 23 yatangaje ko mu gihe ibi biganiro bizaba byatangiye ihuriro ryarwo rizageza ku bahagarariye leta RDC ibyifuzo byaryo. Tariki ya 18 Werurwe umuyobozi w'ikirenga wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuje Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa RDC baganira ku mubano wazambye. Uwo munsi nibwo abahagarariye leta RDC na FCM 23 bari gutangira ibiganiro by'amahoro bya mbere bitaziguye byari kubera muri Angola. Gusa iri huriro ryanze kubyitabira kubera ibihano abayobozi baryo bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EAO. Sheikh Tamim, Perezida Kagame na Tshisekedi bagaragaje ko bashyigikiye imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango Afurika y'Iburasirazuba na EAC no Afurika y'Amajyepfo SADC irimo guhagarika imirwano hagati y'impande zisamiranye no gusaba ko zijya mu biganiro bya politiki. Mu cyumweru gishize abahagarariye FCM 23 barimo umuyobozi wungirije wayo Bertrand Bishinwa na Colonel Nzenze Iman John ushinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare bagiye muri Katari. Icyo gihe leta ya Katari yaganirije abahagarariye FCM 23 bayisobanurira impamvu zatumye bafata intwaro n'icyo bifuza kuri leta RDC. Ibirambuye kuri iki kiganiro ntibyagiye hanze kuko impande zombi zumvikanye ko bigomba kuba ibanga. Icyo gihe kandi intumwa z'u Rwanda n'iza RDC nazo zahuriye muri Katari ziganira ku makimbirane ari hagati y'impande zombi kuva mu 2022 ashingiye ahanini ku rugamba rwa FCM 23. Katari yaganiriye inshingano y'ubuhuza mu gihe byagaragaraga ko Angola yananiwe kumvikanisha impande zirebwa n'aya makimbirane bigera aho tariki ya 24 Werurwe itangaza ko igiye kwibanda ku buyobozi bw'umuryango Afurika yunze ubumwe EAO. Samuel Igihe.com